Anak umur 10, 9 duk beli seluar pendek lagi hak jantan. Ni saya sebut lah tuan-tuan. Salah. Umur 7 kena latih dah tutup aurat. Kalau perempuan beli dah tudung kada kecil bagi dia pakai, dia cukup 10-11 tahun dia takkan langkah kaki keluar daripada rumah kecuali dia capai tudung dia, walaupun mak tak suruh. 12 pakai seluar ketat lagi. Lepas tu sampai umur 45 duk pakai seluar ketat. Heran pasal apa ustaz? Doa hari-hari. Pasal apa mula lambat? Nabi ajak dah, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'in. Latih dan didik arah anak kalian solat, tutup aurat, puasa umur 7. Nak pakai pakaian yang sempurna, solat. Walaupun umur 7 kita suruh dia semayang tepi kita, saat dia pergi ke Kaabah, saat pergi ke Masjidil Aqsa, tak apa, janji dia rokok, janji dia i'tidal, saat dia tak cukup rakaat ke apa ke, saat dia masuk dalam kain kita. Anak ini yang kalau daripada 7 kita latih dia untuk berpuasa, kalau kita pejam mata umur dia 10 pun dia takkan tinggal puasa tu sampai dia tua, takkan tinggal. Ni mak ayah cerdik akhirat, bukan cerdik nega saja, kena cerdik akhirat. Nega 60 tahun, akhirat berapa puluh juta tahun. Panjang.